UMLA kamulai ba proses di saukme ula IPA system lani kating hung pertashnong syakishnong maulai nong kwar hakajing don ringkat ki deputy rang ba shnong uba wan seng jirwa ba belbon rimbai secretary shnong ba Sylvester mon mauyong barkinong kit kam shnong uba mon kum secretary shnong ula ai khublei bet pinpau ka jisongo UMLA ubam chukrnga hababu jingterwa hakmat jong u halor ki jingdon kam jong ka shnong nakaliang uba PT saukme ula penkan mau ba mencham snem ula dep ai kerpang ka PA system ya ka block 13 namar ba ka de ka dong ka bala kham changai ula pun pau ru bo sngo thu bhai ka jingdon kam jika tinghung kham tam hakum kani ka por jong ka jing khang dam maka jing umdan bataka manika PA kani public announcement ka bo jingi ba shnong thap abadan di baklat bo shna pathau yo to tipsu bamana kani kham tam kani ka pathai chu COVID-19 ha kani ka pandemic bata imyo pasyo yo kan patip yaki information ki bagyang paling poi bo king sabini bo poi caution ro ka sinjaba abadei ba kasna ka poi ka sinjaba haka ju ko por ba sarkar la mana yaki department zone tadi ka minor dari department zone ba ta pro ki yang kana singe di tak ada coba hi ngas ko ha dalam kam jogi di public announcement haka di punai ba adega wini kita orang apa berapa kali kita patah. Dah kalian jom kilo, lekuk yang bah amplifier lalu kita akan kerki nama barang apa berbarang marmar ini. Para mereka tu kupor lagi dalam lockdown kita ki bol kita kan kita khang kita dan buat pada rumah stok aja. Dan soal lagi marmar kita. Dia hang ni rumah kita kembali pada nongkuan. Tinggal suku kita jengek. Maklam mereka ada public announcement bahan. Di masuk tu kalau praktikal nampak ni, barang arrange. Bahkan ni kalau nak jingbit, nak jingbiang, kabadai kalau nak bertajuk di pipe atau sok sedang jom berdokuan.